Sedek yang ngomongan luas inggih dekalaning dane wayan mudite gumanti dane nartaya mapi ora ayat lunga saget kulku nemo reki dane wayan mudito mapi dabdab megandu wirasebih saget kapireng reki suaran kulkul modeta nyaga jaga mo suaya sampun kapiragir kiswaran kulkulibih ne mangkin saku kejagagin mababaosan rekidane wayan mudite meli wayan ngudiang ngulke buat mekadi baos dan wayan mudito nah kini ten malu beli wayan dong ade suaran kulkul ane kadengeh bantiang beli sayang mo ngulkul nimbal nguaca reki buat baos dane wayan mudite ne mangkin ngeraris ketimbal katekaning sang sane nepak kulkul anak mati ngaran dabian ajane ke banjar nani tu kini nyen wayan mudite ne mekado benyo ngede kane madan kulkul sing jadole jani aduk kelayu sekarang tungaran tebin itu di Banyari wayan kali sing jadolen tuane mapawarah tuah dane klian Banyari bawa sang ngamal gumi cenani mekrano buku kekitu tenyen wayan mudite suwere dane klian sang ngamong Banyari dane sane mapawarah
apa nanam perem mangke manuti lantes kadi pewarah jeruk kalian penyenwayan apa ngasidu jani maka kutang kemu kasih terune muen telun macang macaru jen nyin mekeranu buku kekitu sewireh banyar pewarah dane jeruk lian tuh dino ane buin telun gumanti jago macaru kocap mancep wali kramo Iyenti buat pecaruan ane ketangyang dini dibanyari nyentuayan sing jadolen tua pecaruan mancu wali kawaro ben mani banjare nia kayang ngayang nani jani ngelantur benyo mapengarah tekining wayan mudito apa ngesido nyendino ane bin mani banyar ngayah donyen wayan